Bon, hari izina yakuze bamwita mu bwana bamwita Kirikou. Nukuvuga Kirikou ubu sinibaza ko ari bwa giti iryo zina. Oya, yaramwa izina Kirikou. Mugabo c'est le vrai Kirikou. Droit d'auteur nzori mwaka ujya mufete. Kubita. Wari amafaranga. Amafaranga nayiba umviriza. Kiribaza giso gucoresha aracoresha ntitwabimenye. Ukiri umwana. Byoshoboka. Umutipe ngo turavugana kamera amabanga yose. Washe kuduga tevyerasta zijya konzi rika mero sikonzi rero kubita akikukubita ntiwayumva yari tambe amere nakuna noma ariko geze muri shabre yo nashana umubego utwose uragize AVC hagati yanyu wabaye n'indajya cyane uyu mutipe uyu afisi pafu itongi iyo kuri kwiba fungura hageze abafundi d'accord je dafungura mugabo uyu nawe aguma ajya sasa narapisa cyane mubaze mutipe arabi narisobako cyane je nari byo gusoba nkuze vraiment je sibesha I can't fake my life urumva hasa wasanga nkubu ejo ari shure narayajya ding mugiye mutamadari urumva ngasanga napisika ibana arabizi mu gitondo rero natenaga ngagaketi kakakambya mama ndagiye kwishura kira mujyana mu bite mama agiye gusoma ndabwira ati mama mbabarira n'ukuri narenda rota ngo rimutwarete biranga arabizi agaketi. Bonsoir, bonjour, bon après-midi. Abakunzi Siren Vibes, abakunzi bacu nibatse komeze neza, tutwa tumeze neza mu Siren Vibes, tumeze neza, turakomeye. Tugira dutwenge. Ndabwira kiri kare. Kabona nanitse, menye ko nashaka gusaza. Mba mushaka na mudasaza, muze murakina kiganiro ngira nkuru nyene. Maybe ko muza gutwenga, maybe ko muza kumenya amakuru macha mutari muzi, but of course muza kumenya ibyo mutari muzi. Ndabazaniye umuntu mushasha. Kuri Siren Vibes no nigira kabiri haciye remember gusa ni kera hari kera akoranye na Elise tukora na Elise kera hariho nuwundi nyaza ngari wabo ko yibaza niko yibaza ngari wabo ngasi wanyu ndamugira kirikara turi kumwe na Gasoji umucorayi wa mbere ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Thank you so much. How are you? I'm good. How are you too? I'm fine. Uzoga gari Serbie. Visa isohotse. Visa niraso. Tucancomoga direct. Visa wasaba hariya. Anavyo wasaba. Amakuru baguhaye kumbe. Batanga lift. Ngiye kicu. None visa ni werondera itike ndira 10 million. 10 million ya tike. Fisibo tike zibiri muri carte. 10 million. Okay. Nigasore babalao. Ya twakora iganiro kera. Kera cyane. Mvuye Europe. Ndabwa byibuhe. Mvuye muri Europe. Kandi nukuri waratiye imbere uzi. Uriko umuntu gutera imbere ubona ko yahinduye changement corporel. Ako wavyibushe bugabura amaguru yahindure mu nguru ya vashe da. Voilà, yose ugenda kwengana amafoto magame ngo avyibushe bana gameme. Nukwije. Uyu musore ari ngahanye ngo badamwe introduise personnellement manzo rabisha kamera ngahanye ndamuvuga. Dabisha kamera ngahanye cameraman. Cameraman. Dabisha kamera nganda muvuge. Any band the same. Okay, yitwa Aluna. Ni Big 5 Big 50. Big 50. Sani Big 50 kwa 50. I'm saying. Uyu musore mubona ngahanye nimba mubona ngaha muri hasa neza kuko muhabona hasa neza. C'est grâce à lui. Kuva tugitangura kuhakorera mubona hasa neza. Baga nose bamaze kuhinjira mukabona ingene hasa. C'est grâce à lui. Ntuso kuvuga. Ni 3 ans. Merci beaucoup frère. 2 ans. Wow, merci pour la sponsor. Voilà. Ko twatangwa kurera ibitangurirwa mugambena voilà. Itanguriko. Bone we hasize gucyanya siga neza marafite mu decor meza cyane. Ikindi naco nuko avukana n'uyu muhungu. Mukuru wiwe. Amutanze kubona izuba arunaramutsa abantu. Hi. Amakuru. Umeze neza. Shira micro ngara style. D'accord. Yambo mwese abakunzi ba Siren Vibes. Murakoze kunyakira. Nuko yene kusanga uvuga.
canke Yego. vyahindutse oya nuko vraiment koresha imvugo y'igifundi nk'umuntu asiga amarangi oya imvugo nakoze muri rouge harimo inyundo imisumari ahubwo ni akavuga ko imvugo y'igifundi Ah. kora ari karavuga cane urumva okay none garamuna karahonda ikintu quelque part nga anye voilà umwe n'umufundi uwundi n'umukomedian afite nagize idea ko bakoresha iganiro ndabahuje muri babiri ndiko ndaraba aruna karasiga amarangi ya burya buboro bwa bupo bw'ama upo bw'amashugwe poza amashugwe iyo bashanga amashugwe n'amapo ni vase bayita vase Vase. ari vase na po Na po, ijya ni byose po. bijya amashugwe ayo po ayo po y'abana na po y'amashugwe okay po Wena ntizo byose ni vugize po wena ntizo vugize quand même nize vugizo na université nayize muri Japon nibyo bo nayigize ndiko ndarabukunda uri kurakora ndavuga nini abantu babiri bashobora kuvukana gute umwe akavuka ari umusazi undi nawe akavuka ari sérieux ari sérieux oh my god donc no musatsi rero ndi sérieux Ozi siren vibes aruna n'umuntu ari avuga amajambo make muravuganye murapanza akazi kandi abikora ukuntu mwabivuganye abikora ukuntu mwabivuganye akazana amayide yiwe mugakora hama hakaba hari petit frère ngaha anye muramuzi ndashaka kugira umwanya ukivuga bon quand même baranzi bazita honorable Gasore aka babala aka manigazo aka watagan aka mzwa kuchoresha aka Serbian boy kundika sasa nakani umva jewe ungena dahabwa mazina Serbian boy mbega ni honorable cyangwa futur honorable donc maintenant bachi banyita honorable parce que je suis futur honorable ariko bachi babari ntaziri yakiri kare bo bati je bama bijanye n'igihe ngezemo bisigaye bigusa exactement quand même honorable voilà ya jara telefonye ya telefonye na numero na sinanda ndafite ntiyari saved hama nditaba bonjour bonsoir honorable Gasore afite akivuga bonanze n'umuntu asigiramo idiri y'amafaranga ndaruvuga ndaruvuga ngo ni honorable Gasore nasugukubwa n'upe honorable voilà c'est ça birashika kaba sérieux mu buzima bwiwe rimwe rimwe so uyu muhungu abantu benshi baramuzi c'est vrai uyu mutipe akora anacapa nawe ni artiste mwese muri artiste shaka mutubwire kuntu mwakuze mukira abana bato hari abana muvukana bafise impano babeshejwe n'impano zabo ko mwese ngabashije impano zanyu uyu aratwenza abantu bahejeje kwanika bagaca bamucorera akabaho bagaca bampemba bagaca bancorera nabanje gukorera ubusa bagucorera bande nagucorera wewe yama niganje nyine François ntiyaguha iwapi ntiyamaye Savre François ningumye cyane Savre rega twarahuye no kuri kwimana Francine namubonye ari pari hasi nafuma nigena senkanero twaravugana mama jamba agera ku gitabo cyose nanjye ndacakira uko nyine igitabo cyose muganda mwa cyane grand sœur Francine niyo saba ndamukunda cyane kandi ndumufana wiwe warangiza akantu kuri Instagram ngiza akantu kuri nuze kuri Instagram no mbere ka liking avram no muntu mwiza kandi arafite abantu benshi kweli yego umuntu mu ambassadeur agubenya ambassadeur cubona ko umuntu hatari ni screenshot za hatari ari natubwire hari abandi bantu muvukana muri bangahe d'abord equipe ya football mwese muri umwe n'ikibazo habura mu umwe muri 11 oya non ni 10 ni 10 turamo umwe tugire inamba mu rugamba donc ntimuze abana muvukana ngene bangana no turi 10 papa ni mutombola mama ni Lydia Sekera ni ku bavyeyi babiri gusa ku bavyeyi babiri genre ku bavyeyi bose muri bana cumi yego des enfants indari imfu oya ntari ngaha oya imfura angana gute akora ibiki ari marié ntabwo ari artiste abartiste rimwe mwene babiri bon abandi novuga ko bari talentueux mugabo ishaka ko bitaragaragara mugabo twi babiri biramaze kugira muri bakuru banyu nimba bahari nta numwe akora oya uko biri kose si bose oya si bose hari afite ingabire yo kwiga cyane peut-être tuvyita uko bakunda amashuri hari afite ingabire yo gusenga cyane yo gusenga mwamwe muramizi we are Muslims mwese muracari ego ushaka twimuke wallahi billahi taala
Ozi. Ubona Gasore bitanze. Ndabona webyaraze. Undi na ninsida mwese mufise. Na ninsida mwese baraba murabe n'uruhariya. Oya. Mu mushatsi. Uko yafise umushatsi iri ino. Ngajira aboneka ngizuko. Wagizuko sigidrari kameme. Baragusenga ryari kuja gusenga ijuma. J'aime mugenda kwira idi gusayi. Oya nimba ko ari ijuma vendredi. Mwagiye. Chaque vendredi on est à la mosquée. Mosquée ahe. Ziko mingi. Ziko mingi za wapi? Mu quartier. Kuri witi. Partout muri villa asiatique nga. Kuja gatatu kumutakura. Shana uko tabivuza mizumanze na kuri Aliwalidani. Kuri 13 kumutakura. Kuri 13 kuri 8. Niesha kuri 12 voilà. Dahazi rega. Mwarabu. Kwa mwarabu. Hajya hose donc markaz jengo ndakundi markaz kwa mbandi muri ville kenshi. Kona markaz murabona abahindi nkabacoreshe deje gusari. Munyakabiga. Kandi yari yahariye ngo ntacoreshe. Ngaje kwimenera ngo ntora baro gaca bacoresha. Tubandanye ozi. Okay, shaka twa turamuzi Gasore nawe nje ndaramuzi no kwa turamaze gukorana kenshi. Shaka umwe ambwire shaka dore kuri Aruna ambwire Gasore akiri umwana ku ntera ameze. Yakuze umwana ameze gute? Ntuvuge. Ndabivuga byose. Ndabivuga byose. Imwe yakuze akerebutse no kundusha wanashima. Yarakunda kudraga. Umutima rituvukana kwibara Chamba Will Smith rero sasa yarakunda kubinyegeza barakunda mugira ndayivuga byose ndahukanye none yarakunda kubinyegeza baraza rimwe na rimwe muhira mera yabikaramwe attention akamubaza Gasore niko mwamwita bon hari izina yakuze bamwita mu bwana bamwita Kirikou nukuvuga Kirikou ubu sinibaza ko ari bwa giti iryo zina oya yankwa izina Kirikou ngabo c'est le vrai Kirikou droit de terre nzori mwaka ujya mufete agango ibisusu buzira cyane urumva bamwita Kirikou hama Kirikou yarakerebutse cyane quartier ari munsi cyabandane Kirikou yarakerebutse ubuzima y'imuzima unamubona kumutakura kanga nuko kama uniforme yobe uzidakuze uziri kwikibara ozi namubona uniforme akimani kuri umuntu kure kwe ozi wentura wacha kumutakura ryari ya bon bandai okay yarakunda kuba yarakerebutse bien sûr ama ikindi naco navuze yakunda kudraga yarakerebutse cyane ikintu cyamunanira ari football nari umumea kabisa arashaka kubivuga football kabisa ntiyayibona yari umumetre kuturobo ko yarazi ko yakunda kudraga cyane uturobo ratuzwa dukinga twa uturobo kabisa yarakubita ya matraje buge yarashaje kandi yibaza ko yiba amafaranga menshi ko araje gukinira irobo shaje sinzo yakura kabisa mugabo ntiyayiba mugabo urashaka kuvugishwa barakuze ntaza kukubita bari amafaranga nayiba umvirize kiribaze giso gucoresha yaracoresha ntitwabimenye ukiri umwana byoshoboka umutipe ngo turavugana kamera amabanga yose oya yiba amafaranga oya siniba urumva bayakura he kuri umwana kanyamwaro naragakuranye vuba ni muto amakakura ari byara bya bakiributse bikiri bito kibonye muyomba tonto uramicana nje kugira kurimo sasa juraje ndabibona wambaye azi byara by'umubanyi tonto Gasore baranyemereje n'ujya mu ibide motivation nibaze ko ariko wakuze kameme nari nkiyumva niko kukiribuka cyane kandi umuntu akiributse nari ubusura biki shana kuri turare ibiki hamica vuze cyo kudraga urumva je nari garçon mu bo secret des filles les filles m'aimaient trop ngakira rufisa menye no kabakunda yamenye nyene kuko ngize nkuko umukobwa cyabona ayamenye avuga ati wow tie bébé tie bébé gugaga ujama woni grand frère ujama bari kuyapa okay ni ya system tubwire rero Aruna nawe ngene yarameze yahejeje anturaheze ndashakuragiza ntaco bandanye ni butaraheze boy kidi naco ikintu naturusha muhira yarakunda indimi cyane yego yarabikuranye kuva kiri muto aragenda mu club kwishura sinzi ko yabitora vraiment niga cyane mugabo yari umusuduwe cyane yarabitora kanya kazo bwe un génie très géant
Nanumvise ngo engineer. Engineer hapana engineer. Abafundi n'indi mibazi. Hakuvuga igifaransa azana gusama terme y'igifundi. Système mbahotique imbaho. Marteau. Clé de roue, voilà. Check. Aussi dans ma thématique. Pare-choc. Et ventilateur. Microphone. Voilà. Ashaka kumvuga mugabo. Waradraga cyane. Yaradraga cyane. Icyo ndakikubwiye. Yaradraga cyane. Nivyo. Reka henze. Yaradraga cyane kandi yo mutipe. Meilleur des meilleurations. Urumva mboni yasari ishobora ko yavuze ngo aratekereza nabikora mu ibanga kandi ibi bintu ubona ibi yabitunga kiri umuto nawe. Urumva washobora gusanga yicaye nko kunatekereza abana batekereza ushobora gusanga yicaye nkuko akiplanta amasafi. Urumva gushika nawe usanga ameze uko ibyo narukonda yakira kabera ariko ujya kuratekereza wasanga ashaka kuba yabura vyibumba mu site ashaka gufata ibumba ebana yagira sculpti céramique sculpture yo sculpti gaye ba sa na mateme gifundi gaye yagira sculpture urumva hakuna shida andagwa ipase simple ya urumva bakunda gusanga taunere wenye taune jambo kama ele batowe lelo acha ngo ele anyway keri taunere nukuri nasubire mu muze ya muri mu ishure aje muri crèche oyarazi gifaransa cha ele bazengena avuga gifaransa abantu bagatwe ngo lande mwacha tashoza kitola ele tubandanye rero ruva amarero wasanga yafashe bwa vyibumba yicaye ahantu ariko arabumba wasanga abumbirwa Gasore abumbye ndadaye urazi gukora ama ukazubona kujya kuntu abaye mu ishure urumva uyu mutipe yashobora kwita amanota agacapira abanyeshuri bose mu ishure batonda hajya muhira bagucore barama rimwe na rimwe muri pose nari umwami kabisa je ndibukaza 7e 8e nanje hari ukuntu dese bayi contact cyane gacapira ku ikiyo ukigana ugakurikiza imtisheri uwo mutisha no uzabusanzwe yozi uratirisha kamene naco mugabo ndamenya nta haba ivyo akora no gutirisha ahubwo nyene none gatisha sometimes ngaza bwira ati kamera mani kupa kwanza agatita ba telefone allo Alpha Brown agacabandanye tubandanye urumva sasa nanje ndibuka witebe na 7e za inférieur nagize kuba mbu wa mbere mu ishuri nitwaza ngo ndo mudesinateur batari kwa ngo devoir genda mudesine inka acha mugize umutipe ajya mu ijuru ntaco urumva ari familiare urumva umutipe agacapira je ngaja mu ishuri ngo je ndakaze misaga avuga ati voilà muzobora exemple kwa Ismael Gasore urumva kumbe ndigikopa cy'umuntu nikopie kure narunga amanota yatara abanyeshuri bose ngo cyabye ati shobora gucapira mu ishuri zani no tinje gucapira muhira urumva sana tubandi baraziki kame binazika cye urumva yarazena amakomande ntahibasha urumva yari umuntu atekereza cyane en plus yari umuntu akunda kwiga n'ubu yica ahantu ushaka gusanga aba filme cyangwa iki amadegi ico kiye yita Picasso ndibuka jusqu'à aujourd'hui wana ko Facebook aruna big 50 do Picasso yakunda kuraba Picasso cyane kakumara ba Picasso bana mutipa agiye kuraba kantu agacaza bya ibintu bagira ngo vyama nuvuga tutoriel wingene ngo umwami w'ikibiriti ushaka kwatsa igufuri ashabonye nka tujya caza jenge kubigira ukibiriti cyose gahera ko ngira uko igufuri kaguma kujya nyene urumva voilà abo yari umuntu akunda kugira amarusheshe cyane kusivuga ngo yagiye mu ishure ngo gigishe ni talentueuse my god ngo birabaho kisho ni talentueux ndavyumvisa ni arno tumwe ndavyumva urumva ni talentueux il est talentueux urumva lelo mugani walfuja mutipe lelo mukunda akunda cyane ibintu byilo urumva
ico kintu vala kuri iyo ari yiwe exactement ni n'umuntu kameme abantu mutipe n'umushinga nawe ko nakara kaboro ka Sawa Babs no yagakoze ino yagakoze kajya kanora nakajya karimo ubuhinga bwinshi hajyarimo mathématique physique biographie géographie oya nta biologie irimo biographie hajya hari nk'umubiri w'umuntu cyangwa umubiri w'igikoko mbone sona ijya S yagaze nk'inkoko ageni math na physique ni math physique ari math physique chimie irimo kubera ijya biri ko ni produit chimique yes none yafashe gute ku ruhome produit chimique hakoze okay ni chimie ni chimie na physique na math na biologie si wewe wagiye kubibandika ça c'est quoi l'histoire si yari na biologie ok twabyemeye donc ikindi kintu naco abantu umuntu atakunda gucaruka nkuko yavuze n'ibyo bintu byo by'abakobwa na musetse pas trop quand même trop tout afsa wax benshi ubwo sinakunda kudrag aba exercise bekanya ukanuma kare karomba donc ico kintu vraiment nuko utavuga wadraga gute oya ico yarengeje gatoyi ubundi bwombo novuga gute nari sociable ku bantu biteze abagenzi b'abakobwa ko akenshi aba artiste murabizi si tumebwe mucapa usanga ari abantu bafatana imigenderanire n'abakobwa kora nibo bashaka kumubacapira kora batatu gusa kandi ikindi abantu batekereza uratinya amazi adasuma aba rero niba usanga ari grave umutima ushaka kumusanga ku telefone yajyanye ukibando ngarasinziriye kubeka avuga ati baby singaje bafata telefone je mvuze telefone mvuga yarashira abantu bose barabyumva sheri abo bande koneye kweri ariko abantu nk'aba usanga yajyanye ubona utavyumva ushobora kumuhonyora kumenya ku telefone abantu nk'abo uzo batinya okay nikiye gisanga Gasore yakoze kera akiri umwana wibuka kera kera basharica ari gisanga yakunda gukora yakunda gutahatevya avuye mu ma repetition y'ivya filme ndibuka ko yabikora cyane kabisa bakaramukarira byarashagaza abunda mere ni hari mere wangira kazi bon oya akarahageze kabisa sufa ngo arakaze mugabo umaze guserura ikosa yarawukosora acha mukubita bien sûr ntabwo byandari so ni challenge umuntu nazo kugira ngo washe kudubuga zijya konzi reka mere wanje sikonzi rero umpenga chimeri yaje mukesi meho cyane ko je vraiment agukubise konzi iratana n'abandi ba niya konzi yandi bakubita amabajyana ibintu mazunga oya mere ni konzi yakubita iko kandi konzi yiwe yaragukubita akigukubita ntiwayumva yari tanda mere nakuna noma ariko geze muri shabre acha n'umubego utwe wose uragize AVC par contre konzi yiwe sansa yigukubita mu siko wababara oya ayikubise mutwe wahera mu bihe yagati ngo iyo ni inkonzi ya kivyeyi tugera kwita kambye time reka kivyeyi kabisa abana ndukunda tukagati ko dimaje ariko rakomindura kandi urumva cewe ngira kaka gaspiration bajya peti barinzi abanuzi yanije nakaza kuko cewe urumva mere yankubita abwe timere nanso tugere petition ngeze muri shabre koyo no gufata la kuto sha bona nga ira afisi bidunduri nga kabiri wanjye afisi bidunduri nga umenga afisi ibifaranga ku izini nkozi kabisa karega nta mushatsi ari nga nisha livya abantu afisi umushatsi ugera nga mugabo je John sawa ninde akora amakosa menshi hagati yanyu mu babiri kirabana Anumva ko umuntu atekereza yashaka kwicara nko ku televiziyo kumbasa munali gushika vedezera bezuko gushisa yabura aza cyangwa cya ariko urabona cyenda umuntu nyine akunda kwisikira zahida bashereshe nagiye ninde yarego ubundi cyane yaregana hagati yawe oya ibyo ntumbeshire byaba kenshi byaba ngo ibyo ni byaba kameme uroko rugira umubeshe narabikibanga uyu nivyo arega ntiyabironka paske nirirwa muhira yabara ariko ntarigana hagati yanyu wabaye nindajya cyane uyu mutipe uyu
afise ipafu itongi iyo kuri kwibara fungura hageze abafundi okay d'accord je dafungura mugabo uyu nawe aguma ajya none ko ntavyibuha njaba ekarambesera bana abafundi kwera ko bamara nk'umusi wose bafashe melezi cyane bya bintu bya Mama Thomas ukuboko kuba kwamaze umba kwaramenyereye kugumuko bana kujya kuntu agiye ukata nk'itongi y'ubugari nagira ngo nkuko asanga agiye nkuko nyene mwenga ni melezi bana mwarasangira cyangwa mwese ari sangira turasangira kabisa hama niho uvuga ko yajya itongi nini yakira umwana abaniga bo mwikoto urabije turabo mwisiteka kandi dusangiye bigira biheruka cumbi ati ibindi byangu nawe agafata ati ibindi kibanje tukagira limite guko korosha ama frontier wanzana kigore ngo riyaruriye ibyo narisanga chabeye asa yo ni panko mwana mwizeye kameme none badije mwarasangira n'ubugari hageze ukanyuma fungura indagara indagara kandi rero rabe hagize ukura ko nijyanage na kimwe mu muvyi wawe mon cher wapiga double cons in life we have mwageze kugwana mukira abana oya naho byashitse byabaye gake kwi oya on était pas des sauvages quand même hanyuma mukira abana ninde bon mwishuri c'est vrai mwarize ariko hari ngusanga bavuga ati umwana baramufyinisha cyane kurusha undi hagati y'abarindi yapfinye gose umutipe baramufyinisha sana kandi aje umuvyeyi akunda umwana atekereza urabona umutipe ko yamari hafi cyane abavyeyi baramufyinisha byatanga gushura munsi enfant gâté bon c'est kuba gâté nije nabangukira abavyeyi peut-être no kuntu mabara nyikora ko abadahari kuvuga kubera nitanga bien sûr nk'abafi yabo age tukuvuga naje ndabakeneye nibamba kure kabisa okay ntigagufuhisha pini kawaida yega chena rumuniga kuva kera chewe narigira yigarukira tu talents okay reka tugaruke ku makarrière yanyu mwese muri abajone bariko barakora cyane mwese muri entrepreneur uyu arakora comedy uramutunze akora ama publicité menshi ukora uracapa abantu bagoma amafaranga urakora décor ku amafaranga est-ce que muri supporting hagati yanyu nk'abavukanye exactement que oui niye nkuru yagasura gutwengera cyane yanwengeje gushura munsi bon ni nyinshi mugabo hari ikintu vraiment yakoze ndibaza nuvuga bon de ma part atamukomeje mu rundara gikora bisangamani série yiwe the international series jusqu'à aujourd'hui na comédie murundi ndashobora no kunda nkayo apara kutuvuga en tout cas nabo bazobivuga no muri commentaire muzobivuge cari ikintu gikomeye gose ntiwabaye ihagaze cyangwa itanakuzamo ibintu byo kuvamwo bon byarambabaje parce que moi aussi turekere ko bon turetse kuvukana guhari ndumufani no kuvuga ibikorwa by'imwe bihagaze nanje biragubira voilà umeze neza mukuru wareka arakuvuga ko n'umufana wawe bon ariko birinjira mugabo carrément par contre twamye umufana wanje nawe bivugi bon ndabi nivyo nagenda mubaze mu akora ni kuryohera kumva ko kuri ibintu byinshi oya ari ya mbere yanjyohiye nanje yarigeze kuncapa ni nayo foto ya mbere ya desini nashyize kuri Facebook ico gerero twakoreshaga mu telefone bwo buhinda kandi ka technique ufashe nk'uko ifoto kaziri flow ashashira kuri profile ya Facebook ico gihe ashira posting azitano ku munsi ukoresha up trick uribuka up trick blend college ugacufatanya nkuko ugacugafata ugakatubutu ugashira ngo 2016 welcome à l'époque urumva niyo December yanyoye cyane dufasoke na cija kuyika munsi y'igitanda nuko nyine twace twicarisha mu makara iyo umva bataga agaciro ya oya kirazira gufata nabi oya narabibitse mugora urabona kujya kuntu usubya apanga ya bara adresse tukihaba batarabarikanya two turahama igapasuka aba byamaze gukora ubu navyo cyangwa ibyakora ubu nibihe bikuryohera gose bifata bwati warayira friend mukari ujamani mukari ujamara shobora kuba na village mibumba iga umenye ko nivyo kugira bitangura bihera home anyo silent vibes zayo imenitushe sana imbaho kagiramo alphabet nk'iyozi hari amatazi nuko ari imbaho urumva akagira utuntu
uyu mutipe aragira n'izindi ziri nk'amatara zakamatara uyu aragira bya biri mu mazu kwa kuntu ya babyita gute gypsum uvuga gypsum gypsum inzu kaga yo ni gypsum cyane mva mu gym urumva gypsum urumva inzu akayidekora fresh kakamatara bya biri sasa ibi bintu ngira ngenda nabikora uyu namakara ushaka kuyashira mu igitanda ukere igitanda cha fresh uyu ashaka gikora ya kuri ibintu byinshi tellement que uri formuki no kuvuga ikintu di form muri cyo cyane ni art plastique mugabo art plastique uzura dusigura ko haba harundi tutasha gutahura amaterme yayo nimba ukora amacupa muri plastique muri plastique amaze kuvuga art plastique uvuga gute mbasuye mu gucapa ibijanye na peinture kabiri no kuvuga amara ni menshi nkora kandi nkora ama style menshi nimba ushaka gusanga ari umustar imba country blues reggae ugasanga bikora ari umwe ugasanga akora byinshi cyane muri domaine y'umuziki uvuga nanjye ibyo nkora c'est l'art mugabo iri mu mice menshi ushobora kuba nkora art peinture déco intérieur no kuvuga yoyo ni combinaison y'ibintu byinshi harimo peinture harimo ibintu byo gukata mu construction en bois métallique icyo bita ama plâtre ari byo bya gypsum tout ça en général ni art OK muri maje kora art plastique non art plastique ni yari fort cyane muri nyinshi umva nkaje numvise art plastique cyane umvibase indobo muga art plastique muga art plastique urumva cya bisigura ukundi ko voilà ni ikihe kintu maze gukora kumva kuri Frère yawe maze kuvuga ati ngenjira ngikoze kumva kuri Frère yawe bon ni exposition maze gukora nayikoze ya mbere nakoze 2018 ubwo namaze gukora n'izindi mugabo hari nakoze 2018 none push ndize kure ndamenyekana nayikoze CCF IFB no munsi niko yitwa muri Afrodo voilà nije nari mu emission munsi baciye ushiramwe akanubwira mukuru wawe yagiye kameme cyo gera mu MC ni support yo kuva kera urumva nari mu MC nkatamba nkaririmba bana kabisa mafai tani chore basi tutari pa amano urumva bon ni kintu nakoze iyo 2018 ni kintu nakoze gushika no munsi nduva kumenya ndishima kuba naragishitse kuco ni expo twakoze na événement même temps exactement iyo exposition ni yatumye nuno munsi niba donc ibiharage ndibaza ari kintu kiri yaterereye gushika no munsi OK uri kuraraba Gasore ego umubona he mu myaka 5 iri imbere bon uretse no kumubona nibyo ndamwifuriza jewe ndifuza ko yuba Mr Bean wa Afrika. Merci beaucoup mon frère. Uraza kunyibutsa nitwa tatu cyane tufate kamwe. Oh my god, ça me touche le cœur. Yarundi avuga ati ndifuza kubona muri Serbia hapana. Mr Bean d'Afrique. Yego frère. Kandi usigara utwika gushikana n'uzopfa tuzokwemera ko wapfuye. Hari bakimbwiye we kaza bigirije. Hari bambwiye uko Gasore urabona wewe hari gizogira ibintu gushikana ukura urupfuye inkanzu ya Jean Molière. Ntazo zokwemera. Nazo bigeze bene. Shaka black guys ndapfuye ngo Gasore aratete black aratwege. Ndapfuye biraze Gasore iyo ni comedy ya bien kume niko ndagenda. Donc ibana muka kameme je burya même si ari umurarishiriye nanje burya dumuna fata ubuseresha. Non pas rimwe la plupart des fois dumuna fata ubuseriye kuko il faut kuraba. Sasa ekambwira abafana bacu badukurikira. Tweba komedi turagora. Ukazobona je duwe n'umuntu urumva araje kwidirisha par exemple naparikizana umuduga Gasore ye uyu mwana wanje aragufana agaca mushira hajya urumva rikana bafata agafoto Gasore vuga lamba lolo natangula lamba lolo vuga wewe Gasore vuga hey rikana yamenye ngatangura bavie sindi muri comedy ngandi muri normal urumva ngatambwa ati none wewe iyo wahura na Francine Saba arikumbya ngo yiruke 100 metres Bakame nukuri uye na Fizo mbira ati ngo ngira kapera mukatwiwe duhura hajya Gasore vuga hey baraturuhisha natwe vraiment kandi rero dushobora kugushika twebwe utagize comique
baca bagutuka urumva baragutuka ati none we nabo comedy uri muri twereka igihugu dutwenze voilà dutwenze kandi nko musanga wiburiye ibiharage mu kuna stress za gitoro baguma basunika umuduga waje muri ville ngurishima orukiri bazi ko natwe hajya to turi mu kazi baramaze kuvuga ko ikintu cyakubabatse urazi rero hari imvuga imwe nafashe gusa ati wase kuvugwa heze mu nda kwa nyina kuravye tumaze kwinjira muri kariyeri yacu hari ibintu kuvugwa uzi respect it connect ça urumva byo kuba somehow famous uravugwa kuri byinshi uravugwa kuri byinshi urumva aho n'umuntu ashobora gushika hano mu gikota kanaka akarupeta urume rufise amenyo nk'aya Gasore akafutura umwana w'abandi ngo Gasore umwana no wiwe no kuri kwimana mu mubwire ngo barasa urumva donc turaronka ibintu byinshi wewe par exemple nk'ubu bawuyindenganye na Hozi muri ville Gasore hari ikintu hagati ya Hozi na Gasore donc nk'ivyo rero uvuze ngo ngume ndavyishiramwo nusanga nagize ikintu cyo depression kandi no so twenza wa voilà urumva kandi rero ibintu Hozi reka ndabikira kimwe la vie y'ubustar n'ubuzima butera stress cyane butera stress cyane par exemple urabona jewe ngende shigiporoporo umuduka nje giporoporo abitse ndaje ndavugisha ukuri amapwaje yose yarahetse parapluie zanje imvura igwiramo kazi muyifise giporoporo ntaco ndashika muri file nkagaruka urumva imagine ndashaka kunubukana mwibarabara ewe sindi gisoma nkaca nibugarana mu biyo yashika nkwita ntanke batize refise kuvuga ngo jewe sohotse ngo ndiko nugara ipine barantwenga baramfotora ubuzima tubaye vraiment urumva kara umu artiste ukavuga man turapika abastare ugapika ukarabati ngiye kwigira naka ngo afashe na dipare ufungura ngayonga ya urumva chavuga nzo kumbe kugene ko mu urumva raba mu gihe atagatoro naronse umuduga upfuye kuva muri ngo jahanu hana ufashe ka moto kiwaje uvuka mask chapeau ibiki none ndirosheshe pa FBI donc ubuzima bw'ubustani n'ubuzima butanga stress kandi rero umaze kuginjira uvemo rero ya la c'est déchirant mugabo rero ikintu cyose mu buzima bisaba ko uyadapta naco nanje uvuze Gasore kumvuga bigo baramvuga kenshi je ndabifata nkavuga ati voilà hari mpaseri yeze uvuga ati ukiona unaongelewa jua kama nyota yako imeng'aa Hozi si on te critique pas il faut kumenya yuko utari kurakora bigashimwa voilà asante sana mademoiselle yes madame 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 ndashima no kukima alors baze neza je ndashonje dutaye tuje gufungura turashoje ntaco muganda ura muri studio yacu dufite ibitumbura sinzi ko muzina kazembure muri silent vibes agacocktail agaki cocktail ibikombe vya whisky bakatwamwe amazi ya silent ngongeretse biri muze muratuzimana kabewe izimanya hawahaze umusahugejeje utanga kuvuga oya naho ngejeje ngira uko twumve shaka mikrofone nga ntaje nafunguye muhira kameme sirowe ubinge navuga Muga c'est bien ça une vibe c'est un studio qui est bien accompagné qui est bien établi qui est bien établi et puis donc quand même il y a honorable vous êtes honorable n'abantu bavuga ijambo rimwe agashiramo ka 30 minutes donc urabona twashoboye kugendera iyi ntara abanyagihugu baho bameze neza kabisa urabona ko bifashe neza na cyane cyane merci beaucoup aussi tu m'aimes trop je t'aime un peu oui il y a la cause ko udutwenze no yala cause hari impamvu rega hari impamvu tudasaza impamvu ntasaza nkudakora ibikomedi vyawe kandi yaje rero abantu bambya ko nasaza we ciwe mbya ko nakura nk'imyaka ufise oya cyo kwiza 18 ans kwezi kuza anof singa ndashaje kabisa ndiko ndi mu 40 Adegikora. La. Ego. Anyway, areka dusezera abantu. Ariko
nakoze igino gana kugira bashobora still kubashigikira kushigikira Luna kushigikira Gasore abantu bazora amakomeza go jeune yawe bitu yata zoronga silva wadi mukwezi kukwikira inshallah so kurekeza tuzoguherekeza Kenya kwitora asha na mafaranga izana chefati tike indege mwenje itike ni wewe ni sinyuzurira kibihara oya kiyango ni yarja mishandaje pasagura ndakigeje cyane kango n'urutrofe vise mu nzwaje cyane nyacanyera mu buyenzi bagakura photocopy ashanda kibiga mu nkacha kwiga okay anyway reka dushimira abantu dukurikiranye sibyo aruna merci wakoze kwitanga wakoze kuza kutwereka hanyuma ko byakuza twenze umuhungu wa yanavyo nakubajije ego kubakera kabisa yonye nabatwenza kubakera hari gihe babasha kumukunda gacha gacha kumukubita byaraba rimwe na rimwe nozi reka yaratwenza reka mbere nk'ushinga intaya abona jiwe nkiri umwana muto nakunda kurara muri chambre ya mère sasa narapisa cyane mubazi buti parabi narisobako cyane jena ibyo gusoba nkuze vraiment besha I can't fake my life urumva hasa wasanga nk'ubu ibyo ari shure narayajya tingi mujye mutamadari urumva ngasanga napisika ibana arabizi mu gitondo rero natendaga ngagaketi kakakambya mama ndagiye kwishura kira mujyana nkubite mama agiye gusohoka ndavuga ati mama mbabarira n'ukuri narenda rota ngo rimutwarete biranga arabiza gake kugira ngo ngarutse mere nasanga yani kimatera atagisha pe kandi nagukubita n'ukuri nacu bamugira ikigiye kabisa atari ibyo byarashika wavuga baguseba byarangoye machewe nize muri katidisi uniforme nambura gusa ishati nkatariya urumva nkatariya urumva umunsi nzi koza kujya muri chambre ya mama urumva ashanja mari guturajya riforo urumva akiza gati mwijo ngasanga Nyandu chomba wiplante ngo bambi urumva ngacamwiga oreiller kaka ngashira ngashi Machansoka mero chamva ati Gasore koko riki ndikunda mesi buturanye rifombe urumva c'était très dangereux très dangereux ugo havukira birahera naraki no ingwara chaque personne warapishije nous avons pissé nous tous ça dépend hari gihe normal kumwana tushika kuri 2 ans biki normal oya je mama yigeze kumbwira ati umwana asobadire nini ya umwana bafite ubwenge naritawe ko bafite ubwenge ko yari motif wishigikira chaka tubwira tumutahure kazima bihevye narabihiga ngo naje bafite ubwara tuzuzana amakamera dose tubwira kidumbo fotora tabizi okay reka nakunda sidira abakunzi nuko nyene ibintu gase bidashobora guhera dushobora mu gobeka bihera ubunyene tuzokara kindi gihe tuzogira partie de tuzokira partie 2 fun and fact Zozi wani ari muhira ashariye mwoza rero tuko turi ibihere sindo problem réellement wakize reka ivyo bibe usanga jamani bila faki tutagiye ukaramu kipindi na wewe basa ni bon tuzoguteguza kugira ngo tumenye yuko ibihere twabituriye ko nakakabutura wakamesha ariko ziga kumfata nabyozi musheri wanje arankurikirana nga live none shira uramubesha Ito ntavyazera amabanga dushobora kubika kamera abantu ugeze ahantu weje kubivugira kuri kamera abantu ugeze ahantu uvuga pisse uzoshaka ngo ting nara nikaga usanga umuntu akavuga ngo jiwe narapi sa yafasha irundi rujambo oya cameraman nawe ndakwemera okay Gasore thank you so much for coming. You're welcome. Yes, ko ndari tikiko Serbie uzoyironke. Ibana Serbie kweli. Nagize na comedy Serbie uzoyire kurajya ejo. Ibana mugabo urabona kuduja musozi biragoye. Bosnia. Rero urumva sindagira invitation kuja. Kabura invitation kuja. Oya. Amafaranga ringa. Amafaranga ringa. Umva ngachasa amakontra menshi y'abandi.
urumva ni handi mvuze ngo ndagiye ngeze muri aeroport fata uwo muntu afise ideni ry'abandi ndindire kwanza ndabiheze kandi ibyo kuja hariya kamemozi si ntibiri muri mind yanje kwe nanje nyene kugenda nka kigingi ntumiwe ko muri Sweden muri Belgique ngiye gukora igiteramo cengaruka cyane sinzi wavuga na kigingi mwengo acakugira ati ngo abantu bariya washa gatufisa abafana benshi yanzi bana nimbuza rubabere kurikirana ibintu byacuzi uzi ko badashobora kumenya amakuru yacu bwa mbere turamenya twe n'abantu badukurikirana kandi n'abantu babafana kuko nakubesheje we ndafise abantu bancorera buri gihe kwe abanyaga komedi Gasore no kuri kibara waje ati nore ngira neza kamera yanje yapfuye kandi komeye kamera yanje yapfuye ndamenye ibanga mugabo kamera yanje yapfuye agacarungika sandora wa napata kagitoro naishi urumva sasa kiya kintu kigingi grand frère kigingi yavuze nico donc sayo ko twebwe ubwacu tugira confidence en soi urumva kwanza kwa twimera ubwacu donc apana za mind zo kugira ngo tugende hariya baraguhamagaye ucu toroka hapana vraiment ico kintu nibo babicira abandi ubwo ko ntibasura kubigira ariko no kuba artiste bagenzi bacu mu gihe ubonye ko uronsa ukajyo ko kuja hariya ndabizi ugeze hariya twese turabizi par exemple jewe Gasore geze Dar es Salaam juste Afrique c'est la même bane no Belgique yangu ile urumva geze Dar es Salaam nanza ti voilà Burundi none comedy mezo mu bagati mu Burundi comedy number 1 byatari dusaba comedy ba kigingi ba mutima ba defonse benshi urumva ariko asanga rero mu artiste bagenzi bacu mu gihe asohotse arosi iyo chance yo parvina kuja hariya ashitse hariya bamaje ati ubona petaka ko barakora tubamagare ngo apa yabidoze nimbwa urumva ico ni kibi cyane donc il faut que twibwe batisi ubwacu twiha agaciro duha agaciro n'abatufashanya urumva twebwe nakubeshe numvise umuntu anterefonye ati Gasore ati rero twawe nimero yawe na kigingi avuye ino nawe urazi urumva nakubeshe no kuri ngi hariya ngakora igiteramo nugaruka mvuga ati grand frère kigingi akirifana ni gwaho tima poussé kububyo nanje ndi hari bavuga ati unindi ngavuga ati ubundi n'uyagaza ugasanga natwe turaseruka mu shusho mpuzamakungu voilà merci beaucoup ego inshallah pole pole ni gahoro nabona hageze yatanguye kera exoza anyway thank you so much kwa nakureka kino kiganiro mubona mushikira bajone bacu barashoboye nabahasara rero mubashigikira bashobora kuronka n'amafaranga kurasi ko turanga amafaranga baca intege rero nimba ushaka peinture nziza amarangi meza no kurasiga neza abantu baziga bazokore kuba haranyerera haranyererasiyo kabisa naho yanzimvye angira ibintu vyiza uvuye ko nzimba kweli ega muzimba mugakora ibintu vyiza wazo umuntu akuzimba gukora ibintu bibi biza n'ubuzimbwe urumva nyene antukada resultse usiga avuga ati wow imeze neza tugiye utuntu nk'utu mu nzu n'ahandi ufata ama TikTok ukoresheje techno ugafata image ya bien ni bien mafuta nukere bwa buntu bwa butoroshi bafata no ugasanga kubera iyi peinture gusa umutipe yasize TikTok ni ifoto ni ukamengura Belgique kumburi mu buterere anyway Gasore namugenda mugire subscribe kuri channel yiwe muzumura ama comedy yiwe kugira ngo ntakoze mu yarabe Ismael Gasore comedy kuri Instagram ni Ismael Gasore comedy page Facebook Ismael Gasore comedian na Twitter ni Ismael Gasore wherever you want adakagusa Ismael Gasore boom play ni Ismael Gasore boom play Deezer ni Ismael Gasore nyongi gisusu iri hajya Francine Chorera support your talent support our talent anyway reka tubashimire cyane dushimira abantu babyinagira bakagiheza mu bantu bacu mu bantu beza mushishikare kudukunda kudushigikira we are here for you kandi tukaba twiraza kuba ibiganiro biza gumusha guhimbagwa gutwenga kumenya amakuru menshi aussi kutagira irungu exactement alors merci à très bientôt ciao